we na broni say impromptu empofiri mu enso so de nanane mu dini ma wo makwa ba efe wam di bua mai wo maba wo mo anim samsam a asi mampon enura enura achi Achiame okasa ma wo mo nti pain se mampon man ene asante man ufa amamere so ufa broni mero enye Ghana party biadia ufa broni mero asante masio kombo ufa broni mero enye party biadia okasa wo mo anim se wo mo nana mi sha manyini your independence ba na me work for secondary school Prempeh College tini anyini niema fa na yeti ase okasa ni empanifo di anim o mhwe bi e frɛ no government tini niema fa na yeti ase achire ni anyame be kire me a meet ba ko mo he otwe lampo ama no so osa betina party ba ko ano woni kofo obedane president okasa sa mere nso no obi anim ni isusa we achi no ti sa mere no constitution aban ye de ma ye no hwi nim 57 constitution a kire se party bi a na association bi of like-minded persons on before near Ghana government, or go that time in business government. Yampa Kuruno or minor, I should almost as a woman dear. Okasa governance of Kuruno, Nasha woman, sir. I say Nipe who Kurumi at the end, yes, we dear, party, we dear. We call it, sir. Or no more Brunina, no dear, so one should sir. If it's a mamre and tessa. Na ya twaswa constitution bibiri aba. Na mu drupa any 1960 dia no. Kwame Nkrumah dane bibia. No yi abrochire o ma panyini Queen Elizabeth ifri Ghana so na ye republic. Okasa ifri ho asesa. Asoja for so atutu. Mo mpini mo anim ma wi anhye mo mpini mo anim. Mitwani tietia ato aso munyina munhwa munim ni asi wa ha o man no enye party bi political bi e friend association e friend political party dia okasa menemo ni enyina aka bomu a ni eye Ghana man ni e dia aban baba oboko we baba oboko e dia tim ho anunti mensra de but me kasa kire mu ye na nanu ye bre ho muni mbra me na ma me bre ana nanu obu ho me show nu mu a dakrope me so kwa no mo nam ta ade ntira se no ma no be yi anra me wo fa asise sunsun nu ba na mu otimi frɛ NDC party members ni mo ko niema esisi wo holo enye fe meti asese me wira ko se bra ye bre nyina 20 say many years matra ko nya so ya bre ni etimanya sa 2 minister chai party kase mienu e wo Ghana ha ufa ba bia o mpanifo e da no obi a di buo mame if some di buo ma wo masuma ban na no be fa me se brefie asuma che be som okasa mi bonkum nifa manya mpanifo so bi am wo fa apa na se mbuza se ufi da kraba da be twep eso oba no be hwe mani mu asa ne me na me ya me nante mu hunu enso obuo me wo ma mu nyina nti me nan
da crutches mu de obi si me crutch no wa enfa se da bi esem ba fie be so e be kokuru kura meba sa na ebu man sa na etena ma so Okasa na bibi kakra be kwa akwa yire hu ne ayo no na obi si me bu afu Crofo ye text bi WhatsApp de breme da pam na mhwe ye me wi la ko ye NDC party members bi yes wo mo eye adwuma ne abefram se ye wura ye pese kwasia da be ya na se me da be ye zonko gota agbo no be boy se na da bia kane na me ho de me ne mo yo but what do you mean any time be share sade na WhatsApp no a acrophobia so na boabo nkonwa no nkonwa efiri mo am office abi se mo na mutum botom toy ne dia 60 ye dia gugu ye hwie petrol aguso apamatis ne ahye no o shi du wi na je se Ghana government bibia buy bibia wa hye wo mo ho abiro ko ayanim gu ase mama Okasa me pese ebisi bio me wo fa ase afremo woni mo akasa ehihya wa ya mammo no wo ma yesa free NDC no me pe kasa muntu wo mfo na wo nkoso da mmara ode ama wo no wo nyo ekira anyesa ye be pitching ho na yeso akyem se tumi ni kuro ni nyina ye dia ekutae Okasa ehon fa so no say Okasa let me be a WhatsApp no na ade na ya mawe hunti man to aso akire mo ha na me na nanu bia ba se eh wuti asem o kan wo obi kan ye sa fe de asante fo ko kwa manzongo ho asante fo ko enye we odi ka be ka sa akire me nam se da be me nyini se obi akasa na ye asante man mu ha de Okasa aham ko an enkore so machini me de na nanu machini madwuma am ye university e ma me chini ba bia ni wa boso am nko ya ham ko an aba wonya asare kinzo ko wonya we wa wonya anwora hene wa wonya we wa wonya wa ni nyina di buo ma Milzonko hene ne wo hoi battle no me bo no but we dey one no battle me na panyin no battle no one mo fa na wo aka no asem nyina akere me call ya me what for me bam se twen me na call na so kane me friend papa say we are up track onya isu me friend papa nyese wanyini che me Okasa manyini in age 86 fe na me call 87 me nsa as a buonti me friend papa awu kuda atwa mu ko me to me nsa frɛ me ma efira dwira Okasa mwati ni nyina na esiye me no won betra ha conference room a me don hwero me nsa di nkomo me di buo ma wo mo nyina mo ya mamponfo sani amade hye ya himfoti ha ya mamponfo ya pese mu na date na nipa kakra bi ya pese ya kakaka yetiri bom wo mo ye de be no ma ya mama mpon ma
Say your money in a board man Zoom code to whatever no my ammo. Okasa. Near my family, you are more part in Pennyfold and Mudimati. Who say Debbie when it charming Trata nearby no means your friend Trata. Kwani Free University, a copper be a water wash, but I would get a hole. Who say what was so Mississippi? I feel I'm at that Forbes says, me, I'm more than a child. I'm so Mississippi. I wouldn't even. We are party in penny for executive. Okasa, who's the way I'm penny for. Mopel, Monim penny for a moha. Mon penny for a damoso, Kumasi, and damoso one kind. Minim warm chair. Moamuhuni. First time, your new president, Woshia, National House of Chiefs, Standing Committee, President, Regional House of 15 Nina, Yakushia, plus your president in Adi. Okasa. Who you see you? On fact, a boo, a mamia, Kobaka 7 sorry, I'm in Casa. Who you see here? Adentra, na say nipa kakra bi say arrange so she arrange am friends press ready buru as again the abam amoda chamo that's almost said na mo party mpanifo musuro Okasa. musuro wo mo bia ntimi nya mo hwe mo ni mpanifo anya fe aya ni mbuase Okasa. enra ne nra chi asemi si ye na ye ni amampon ye de hye ba ko wo fra sam na dwumam sika a wanya wose mi da mi fa nkwa abontere wo de ba fie be hwe dan kakraka wosi ya ma ba nya no nko a bi si ha mo hu asan ono ani kurum be police depot na ada ye ni eba sei Oma panyini bae Mahama kwa man so amae we MP aswase ya man so Minister of Interior no madam for wa okona ba was be fra meba obedu ya de asanso nya hwem so that be function in here akọ eniema ya twetwe nkrata so ye pese kan ye nya fanko men sai krata me fanko office nkran ujina TV so me so bie na muye wadane ha passport office wadane ha records office wadane original status ni nyina ya de ebuo ma konyen nyina na nipa kakra bi pese ese no krata no kwa ntwe men koda nani eda me dane table so na ya de ano na aka we ni egusu ni eka o radio sinu babia mampo dini asore Pia samle na asore no aso na FM for sukuta another photo ya tese mo asante mampo no ana nkrofo nam street mu a ye hye ni I'm the chat to what say party nyamo nko amu dia Okasa. ye nyina dia monti mo ani mo yam panifo amoda no na mo hwe ni ye mame Pia
nanso so de ame wɔfo ase ka kyerɛ wɔ hema no wɔ ma ide sa sabe ntimi modi ne kura aba abɔntena kɔ radio so akɔ ba bia wɔso wɔn kɔpem da bɛm sɛ da machina ma ɔmo mfa ndi agro Ọ̀kasá. Esi eti kede nra na anyị na-afọ ebe ọkasị ebe onye dị ya. Mama fẹ di agro. Ọsị etu sị mama fẹ di agro. Ẹni dị ya, ebi di agro a. Tina mọ nkele press conference. A nna ni asẹm mọ àwọn kan ayẹ sẹ. Wọ́n ma santi ni ibi ayẹ ni dị. Ẹni dị ya, ọmọ ani ya mọ di ya. mempɛ traba warfare bia ho nipa so asante ma yɛnyɛ sa Ọ̀kasá. egu yɛ nyinaa anim ase Ìfẹ́ àfẹ́lẹ́ kí yé ni ẹni mọ̀. asɛm woyɛ mentwe nkɔ soro Òṣùwò tó ń bá ṣe lè dé. tiatia no Ìṣèjì a. mo nyinaa moyɛ me mampɔn adehyeɛ Òṣùwò yẹn lè máa fẹ́ máa bá ṣe lè dé ẹ̀kọ́ bọ̀. nti mpanimfoɔ mmienu no mmara Òṣùwò ɛmɛkyerɛ yẹn lè fi ní ìlú ìlú. obi mfa odini ɛnyɛ bɔne wɔ nipa so why wɔyɛ wɔne president mafa kwamena mafa padu mafa ama ma ne mmara a lot of them are hooligans, ignore that.